بلغيا ناسنامه انگو شهادة التعريف دي دست خود دقرا و هيفي دكا گو افجارا داوي با. محمد حسين ولاتي كرد جباجار قامشلو گو بتمن خوا 5 سال درباس كريا جبو جارا يكمين او بلغين خوا جبو ورگرتنا ناسنامه هم ولاتي بونا سوري پیشکش دکا. ولاتیه گو او باوی 5 زاروکایا مینا بصد هزاران کردن دن این گو ده انجام سرهجمارا آوارته یا سال 1962 ده لپارزگاه حسکه جهم ولاتی بونا سوریه هاتنه بیپار کرن بحثا ایش و زحمتین گووی و مالباتا خواه کشاندنه جبر بیباربونا جماوی خواه ین سویل و ولاتی بونه دکه. في حكومتها بعث شاني سريمة يعني حيانا به ويا سليماني نا سفرك نا تسجيلك زاروكي مع عمري وانا بويشي كان صالين هن نا تشون جامعة تشتك وجبروا له مجدف مدرسة بردا زواج ما نا سرنابي ما ناي سجلان نا خاني نا سيارة يعني حما اموالي ما قش سرنابي خلكينه ما قال لك زحمتي دي ايرو مرديقو والله ريالك دركتي ورن تسجيلها هوية خبستينن ودايم قلتي كيف خوشن دمها چلیا بوری ده سروک دمکی سوریه احمد الشرع فرمانا هجمار 13 درباره کردن لسوریه ده درخست. گو یک جبندن وی داینا همولاتی بونا سوریه جهمو کردن لسر آخا سوریه دجین. تاوی ینگو قیدا وان نهاتیه تومار کرن آنگو ین بناوی مکتوم القید تین ناس کرن. قدم الأخوة الكرد بطلبين طلب جماعي وطلب فردي. الطلب الجماعي هو وڵاتیان کورد دەکارن سەرلێدانان بە ئاوایەکی کەسایەتی یان ژی وەکو مالباتی پێشکەش بکەن. سەرلێدانە مالباتی هەموو ئەندامên malbatê li xwe digre. Lêserdana kesayetî ji her kesî dixwaze ku ew bo xwe pêşkêş bike. Piştre ji hêla îdarî ve karmend hemû navan li ser kompûterê tomar dikin. Ştîveyekê wezîrê karên hundir biryarekê dide ku hamolatîbûnê bide hemû kesên ku navê xwe pêşkêşkirine. یک جه شرطن ورگرتنا همولاتی بونا سوریه اوه گو سرلیدان جهیلا ولاتی بخواه وره پیشکش کرن و دستداینا پارێزەرێک نایە قبول کرن. ev yek jî bo Kurdên li dervî Sûriyê bûye astang li gorî malbatên wan. وانا براكي من الاوروباي لا يابي من الاوروباي تفهم كيف فقير انا كارم بين لا طياره ونكارم بين يعني نازبط بارم تخازن في مركز الورجي الفكن الاوروبا فكن حياه امريكا جي فكن قال لك مكتومين ورهن ظالمين يعني امام قال لك ظالمين انا زارو كم كش خوندن والمالي رونيش عامل عادي شغل ما ضريبه داني ما مكتومين ما ضريبه في دولتها بعض دانيه Herçend got amarên fermî li ser hejmara Kurdên got ji hemwelatîbûna Sûriyê bêpar mabûn tune jî lê çend rêxistin û navendên mavên mirovan hejmar weşandine. Di nav wan de rêxistina Sûriyên bo rastaqînî û datmendiyê. Got dibêje heta destpêka sala 2011 de zêdetirî nîv milyon Kurd li Sûriyê ji hemwelatîbûnê bêpar bûn. Di sala 2011 de hejmara kesên bênastemeyên Kurd gihişte 517,000 kesî. Ji wana 346,000 û 242 ev ji kesên ji beşê ecnebî bûn yan jî biyanî. Yên mayê jî 171,000 û 300 kes ev ji kesên mektûmil qeyd bûn. Li gorî mersûmê çil û nihanê di sala 2011 de kesên ecnebî nasname bo hate dan lê kesên mektûm ê dîmane bênasname bêguman ta roja îro hejmara wa êdî wê zêdetir bû be belkî bû be duqat jî. Rêxistin û çalakvanên mavên mirovan tekez dikin govegerandina hemwelatîbûnê û birêkûpêkirina rewşa Kurdên neqeydkirî stûneke bingehîn a datmendiya veguhêze li Sûriyê. Ji bo xurtkirina hemwelatîbûnê û çareserkirina gilî û gazinan û qerebûkirina ziraran. Îvan Hesîb, Dengê Amerîkayê, Qamişlo.